ulazim u apartman i sve. I prvo što kad uđem u apartman, vidim ovo na podu. Sad ne znam je li nas ovo neko počastija ili sve, ali ovdje ima bratu 10. Dobar dan ili dobro večer, zavisi kad gledate ovo, samo se javim. Ovo je početak mojih novih videa i ovo će biti prvi takav vlog na mom kanalu, jer ću gledat raditi tjedne vlogove. Tako da krećemo jako. To jest ovaj tjedan nije vlog dana od ponedjeljka nego utorka. Sad sam tamo došao u polje, u staroj robi, imam podrizat praske, neke voćke i sve to. Tako da krećemo lagano s videom. I nadam se da ćete uživati ovog videa i prije što krenemo obavezno bacite like, share, subscribe. Jer sad ide era čačina. Sad lagano idemo put zemlje. Tako je, pokazat ću vam što sam jučer radio. I danas krećemo još jače. I evo sad ću vam pokazati, ovo je tipa podrizana praska. Ova gori je neporizana. Mislim napola je ona sastavljena. Mislim. I ovo su sve doli, sad ću vam pokazat. Praske, voćke, tu praske višnje, trišnje koje su podrezane, sad da se ne spuštam doli i evo, kao što vidite, neke su bile gori do 4 metra pa sam ih skratio i tako. I sad krećemo jako danas. Samo da se javim, sve voćke su podrizane, ima 30 i nešto voćaka, tako da sad lagano krećemo kući. Imamo s time da nam još nije rođendan te za par dana, ali kako neću biti u mogućnosti otvoriti poklon, prijatelj mi je poklonio nešto za rođendan, tako da idemo provjeriti šta je to. I baš me zanima, iskreno baš me zanima koliko me dobro zna i da li zna šta je meni drago i tako. Mislim, poklonjenom konju se ne gleda u zube, ali iskreno me baš zanima šta je poklonio. I evo, kao što sam obećao, ovo je moj poklon za rođendan. Kad se ja koliko i sve to, ja mogu pretpostaviti šta je. Ali idemo otvorit da vidimo zajedno. Čekaj. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy
snimi da vide ljudi. Znači, ko nije još pogodio, ovo je ormar za oružje. Ovdje ima 1, 2, 3, 4, 5 pušaka može stati. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak. Ovo je gornji dio gdje su pištolji, sanžeri i sve te kurac palac. A ono što je jako bitno, oba dva ključa trebaju, pogotovo ako ste lovac ili ako imate dozvolu za oružje, biti u novčaniku, ne smije niko imati šotica i s ovim. Tako da znate. Da se ne bi zajebali da ne dođe. Evo, sad smo ga zaključali i ova dva ključa u mene. Da ne dođe policija ili nešto je pita da vide oružana, a neko ide slučajno po to se ne smije nikad dogoditi. Tako da sve u svemu poklon je mrak. Ovo je ono baš nam je trebalo. Gasi. Evo samo da se javim. Kako sam u Zagrebu sve. Sad sam cijeli dan praktički potrošio na taksiranje, evo hranim se zdravo. Kao što vidite jabuka i to i danas je čista srijeda ili pepelnica, tako da je post. Da postimo i to je više manje to, ništa. Počeli smo ujutro oko 10 sati raditi, evo sad je 5:20 popodne, radit ćemo sigurno do 10-ak navečer. Taj večerni dio neću baš toliko snimati iz razloga jer je loše svjetlo. A želim da mi što je bolje moguće videe budu kvalitetni. I sad mi je bilo ono, hoću li snimiti ovaj dio ili neću jer je sad već 5:30, loše je svjetlo, ali ću gledat ono do 2-3 snimiti tog dana i ispričat prilike što ću raditi ostatak dana. Tako da, ali za vikend je treba izgorit, ali sad stvari ne idu sve po planu. Vidit ću hoću li uspjeti kombinirati da izgori sve, ali za sad nisam zadovoljan razvojem situacije, a to ću vam ispričat sutra ili preksutra, zavisi kako se budu odvijali planovi za vikend. Tako da, evo ja uživam u jabuci, a vi lipo provedite dana, šta da vam reći? Evo, samo da se javim, ujutro se nisam javio, ja sad sam tamo gotov sa džimom i nažalost nisam se još čuo nisam se još čuo za ovo iznenađenje, ali kako mi se stvari čini, ovaj vikend iznenađenje propada koje sam vam pripremio. To je sad idući, ne znam, vidit ćemo, sad sam s tog iznenađenja prišao na neko drugo, tako da i sad sam tamo odradio brutalan trening, evo doslovno držim mobitel u zraku, ruka mi otpada i sad idem nešto editirati na laptopu i onda idem lagano raditi, tako da i prije toga idem naravno nešto pojesti, ne znam, uzet ću neko voće i sira i nečega, vidit ću što ima doma. Samo da se javim sa ručkom.
Znači, sad sam bio, pričao s jednim čovjekom, ovisno što sam rekao ujutro kontaktira i rekao da odustajem od te ponude. Pričao sam s drugim čovjekom, ne želim još otkriti šta je, da zdržim u neizvjesnosti, tako da možda bude idući, ako se uspije reći idući vikend ili idući dan, to iznenađenje koje će grmit i bit ću najjači s tim ako uspije se sve skombinirati, a dok se to ne skombinira, naravno treba nabaciti malo proteina, mase, a najbolje za to je. I najbolje za to je piletina, pojeo sam 2 pileća file i tu je jedan kolač, naravno samo voda i idemo jako dalje. Toga opet naravno sad nastavljam radit ću ne znam 10, 11, zavisi koliko bude ima snage. Napokon sam uspio dogovoriti, od onog iznenađenja sam odustao, ali nešto slično se sprema malo izvan Zagreba, ono je bilo u Osijeku, malo izvan Zagreba, tako da ćemo provjeriti to i pokušati dogovoriti mogućnost da to bude u jednom dijelu videa i sve jednom, ajmo reći, sa jednog dijela iznenađenja prešli smo na drugi dio, s time da se radi o sličnoj stvari, samo je ovo što sad pripremam meni puno bolje. Tako da i sad idemo taman neću reći u koji grad, idemo u Sisačko-moslavačku županiju, okolica Zagreba, imamo do toga nekih 40 minuta i sad krećemo ja, Burazer i još jedan prijatelj, tako da idemo put tamo. Samo da se javim, ne može proći dan bez teretane i odlučili smo, ja i prijatelj koji je bio prije 2 dana rođendan, koji sam ja debil, sad ću se zaletiti do Splita, kupit njega i da se izživimo u Zagrebu u 2 dana. Tako da idemo najjače u fullu. Taman ulazim u apartman i sve i prvo što kad uđem u apartman vidim ovo na podu. Sad ne znam je ono samo neko počastija ili sve, ali ovdje ima bratu 10 keka. Ovdje ima još tamo, ja mislim. Sad ne znam je li ovo nas neko počastija ili kao ono jer smo, šta znam. Sad pišite mi u komentarima jeste da ovo skupim ili ostavim oko za sljedećeg gosta, možda se ono dostručuje kao. Alo, maci, hoće biti dosta za večeras? Što se zelene? Bit će dosta. Malo smo kratki. Još ćemo zaraditi popodne, bit će dosta. Aj, dobro. Ovo znako da nema WC papira. Nema. A bit će dosta ovo, ajde da obrišeš dupe. Daj 2 lista. Ma 2 lista te malo daću ti 10-ak. Hvataj! U zadnjih, ajmo reći, godinu dana sam bio malo škrt sa parama pa sam odlučio prijatelja počastiti i dat mu odima oko 10 i po, ja mislim, keka ili 11. Nemojte mu uzeti zarić 500, više manje, dat ću mu i 12 ako triba. Brate, ovo je za tebe samo za večeras, ja ću se iskrpati, ovdje možda imam, šta imam, 2000 eura, ništa special, to će biti dosta za sad, poslije ćemo zaraditi, plakat ćemo sutra, nema plakanja s mene. Poslije nek prijatelj počasti kad ima 10. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10",
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Čuvaj me nekako brutalan brod, njega sam i mislio uzeti. Šta vi mislite? Pišite mu u komentarima da ga uzmem ili da ga ne uzmem. Ali predobar brod. Dobar se. Evo samo da vam se javim, ovo je bio taj apartman. Jučer ga nismo snimili jer smo bili demolirani, a zaboravio sam tako da je malo neuredan. Evo kao što vidite WC, to se otuširali. Peace out. To je WC. Ima, to što je meni dobro, ovo veliko gledalo. Top, ove visilice, tipa ona tamo je previše niska, dikad sam se, par puta sam udrio glava. Ovo je dobra i ove visilice su dobre. Televizija koja ako nismo mogli upaliti, treba interneta, to mi je debilizam. Bilo koji kanal treba interneta. Ovo je soba gdje je prijatelj spavao, ja sam tamo na kauču spavao. Ovo ormarica nismo je otvarali, a ovo je bazar. Znači, u sobi ima ovaj neki dezen sa ledicama. Ovo sam pipa što je da ne bi puklo, a stvar je što se ovo stoji visi i ovo se ovdje, ajmo reći, uključi. I glupo mi je što nemaš prekidač da bi ovo ugasio da ti bude uključeno. Tako da to mi je, ajmo reći, malo debilizam, ali dobro, nije skupo izaš apartman.